Tentara Ukraina terlempar keluar dari kendaraannya usai dihantam drone syarat bahan peledak milik militer Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 5 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di wilayah Kursk pada 4 Januari 2025, beredar rekaman memperlihatkan konsekuensi dari drone FPV Rusia yang menabrak kendaraan tentara Ukraina. Sebagian bodi mobil berhamburan dengan api yang berkobar, sedangkan sejumlah tentara Ukraina tergeletak di aspal dengan luka-luka. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Пацаны, доставайте носилки! Кто там? Братан, он храпит. Да чего ты взял? Носилки есть или жопа? Жопа вот. Я ебу нахуй! Ебать, тяжелый нахуй! Пизда! Давай скоро! Берите пацанов! Грузите! Ебанись нахуй! Охуеть нахуй! Это пизда нахуй! Да грузите 300-го, ебать! Пацаны, доставайте носилки! Кто там? Братан, он храпит. Да чего ты взял? Носилки есть или жопа? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.